among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls to heaven, especially those who most need of your mercy. O Mary, conceived without sin. The fourth sorrowful mystery is the carrying of the heavy cross. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. Amen. O Mary, conceived without sin. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of Jesus Christ, our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. O Mary, conceived without sin. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray, O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech thee, that meditating upon the mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. And may the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. The Novena to the Divine Mercy. The Chaplet. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, 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 for the sake of his sorrowful passion,
For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. 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 Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. 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 Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. 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 Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole For world. the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Amen. Amen. Eternal God, in whom mercy is Endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent,
but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen. Fifth day intention. Today bring to me the souls of those who have separated themselves from my church, and immerse them in the ocean of my mercy. During my bitter passion, they tore at my body and heart, that is my church. As they return to unity with the church, my wounds healed, and in this way they alleviate my passion. Most merciful Jesus, Goodness itself, you do not refuse light to those who seek it of you. Receive into the abode of your most compassionate heart the souls of those who have separated themselves from your church. Draw them by your light into the unity of the church, and do not let them escape from the abode of your most compassionate heart, but bring it about that they too come to glorify the generosity of your mercy. Eternal Father, turn your merciful gaze upon the souls of those who have separated themselves from your Son's church, who have squandered your blessings and misused your graces by obstinately persisting in their errors. Do not look upon their errors, but upon the love of your own Son, and upon his bitter passion, which he underwent for their sake, since they too are enclosed in his most compassionate heart. Bring it about that they also may glorify your great mercy for endless ages. Amen. Praises of the Divine Mercy. Divine mercy, gushing forth from the bosom of the Father. I trust in you. Divine mercy, greatest attribute of God. I trust in you. Divine mercy, incomprehensible mystery. I trust in you. Divine mercy, fountain gushing forth from the mystery of the most blessed Trinity. I trust in you. Divine mercy, unfathomed by any intellect, human or angelic. I trust in you. Divine mercy, from which wells forth all life and happiness. I trust in you. Divine mercy, better than the heavens. I trust in you. Divine mercy, source of miracles and wonders. I trust in you. Divine mercy, encompassing the whole universe. I trust in you. Divine mercy, descending to earth in the person of the incarnate Word. I trust in you. Divine mercy, which flowed out from the open wound of the heart of Jesus. I trust in you. Divine mercy, enclosed in the heart of Jesus for us, and specially for sinners. I trust in you. Divine mercy, unfathomed in the institution of the sacred host. I trust in you. Divine mercy in the founding of Holy Church. I trust in you. Divine mercy in the sacrament of Holy Baptism. I trust in you. Divine mercy in our justification through Jesus Christ. I trust in you. Divine mercy accompanying us through our whole life. I trust in you. Divine mercy embracing us especially at the hour of death. I trust in you. Divine mercy endowing us with immortal life. I trust in you. Divine mercy accompanying us every moment of our life. I trust in you. Divine mercy shielding us from the fire of hell. I trust in you. Divine mercy in the conversion of hardened sinners. I trust in you. Divine mercy, astonishment for angels, incomprehensible to saints. I trust in you. Divine mercy, unfathomed in all the mysteries of God. I trust in you. Divine mercy, lifting us out of every misery. I trust in you. Divine mercy, source of our happiness and joy. I trust in you. Divine mercy, in calling us forth from nothingness to existence. I trust in you. Divine mercy, embracing all the works of His hands. I trust in you. Divine mercy, crown of all of God's handiwork. I trust in you. Divine mercy, in which we are all immersed. I trust in you. Divine mercy,
sweet relief for anguished hearts. I trust in you. Divine mercy, only hope of despairing souls. I trust in you. Divine mercy, repose of hearts, peace amidst fear. I trust in you. Divine mercy, delight and ecstasy of holy souls. I trust in you. Divine mercy, inspiring hope against all hope. I trust in you. Prayer for the intercession of Saint Faustina. Saint Faustina, you told us that your mission would continue after your death and that you you should would not forget us. Our Lord has granted you a great privilege, telling you to distribute graces as you will, to whom you will and when you will. Relying on this, I ask your intercession for the graces I need especially. Here mention your special intentions. Help me, above all, to trust in Jesus As you did and thus to glorify His mercy every moment of my life. Amen. Saint Faustina, Pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maluhod po para sa pagpamili kang orasyo imperata. Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na otob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinakban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming nagtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka na Masin kan Agos, sa Espiritu Santo. Amen. Ngunyan po, Martes, Oktaba, ning pagkabuhay liwat. Isabay man po niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving. Dulot ni Irving Nolial. Thanksgiving, dulot man ni Maria Elizabeth Aguilar. Special na mga kahagadan. For Jason Christopher, dulot kan sa nyo sa family.
for good spiritual and physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Delia, Antonio, dulot kan tang family, Nestor, dulot ni Emmy Ribaya and family, Nilda Delfina, dulot kan Barbin Baldo, Joel, Feli, dulot ni Henry Seya, death anniversary of Delia, Carling, Benny, dulot ni Sunshine Imperial and family, Wilfredo, dulot kan Agal and Lay family, Melton, Jose, Josefa, dulot ni Tess D and family, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa kalag ni na Brandon, Joseph, Donald, Johnny, Juan, Gloria, dulot kan Asopardo Cantara and family. Poor souls in purgatory offered by Maria Elizabeth Aguilar and family. For the soul of Estrella, offered by Perdigon and Aguilar family. Sa kalag ni Russell Emily, dulot kan Pexon and Esquivel family. For the eternal repose of the souls of Reynaldo, Nilda, Andres, and Salvacion Ralph, offered by Chito and Emma Baldo. Thanksgiving for the gift of life offered by Chito Baldo. Special intention offered by Christopher Angala.
Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan selebrasyon. Sa ngaran ka na asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka na Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong espiritu, Maray na aga sa indugabos mga tugang. marinaagam man po, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika nagdigdi sa pagkapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurang nan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak balugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran, Amen. kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami, ika na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, ako aan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw, Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagtaw sa mo nin mga ranga kan Paskwa, darahaan sa imong banwaan sa langit no na balaog, tanganing nakamtan ang kapanoan nin katalingkasan, magugmasinda sa kalangitan na ginikanan, kanrinunok yaw nin dangunyan sa kinaban. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo. Si Pedro nagtiram sa mga Hudiyo. Dapat na masabutan yung bilog na Israel na ang Diyos ginibong kagurangnan asin Mesiyas si Jesus na sa indong ipinako sa krus. Ang mga tataramo na ini nakatadom sa saindang puso. Maghapot ki Pedro asin sa mga apostoles. Ano ang dapat ming gibuhon mga tugang? Si Pedro nagsimbag, magsursur ka mo asin magpabunyag ang lambang saro sa ngaran ni Jesus na Mesiyas, tanganing mapatawad ang sa indong mga kasalan, asin ako unindo ang balaog kan Espiritu Santo. Huli taan panuga para sa saindo, para sa saindong mga aki, asin man para sa gabos na inaapod nin Diyos na satong kagurangnan. Sa iba pang dako na paliwanag, hinulitan niya sinda asin sinadol. Maglikay kamo sa mga sumbikal na tawong ini, ang mga nag-ako kan sa iyang mga tataramo nagpabunyag, asin kan aldaw na ito, may 3,000 ang nakaayon sa sainda. Tataramon kan kagurangan, Salamat sa Diyos. ang daga pano kan pagkamarahayo nin kagurangnan. Andaga panokan pagkamarahayon nin kagurangnan. Matanos ang tataramon nin kagurangnan, asin ang sa iyang mga gibo, masasarigan, karahayan asin katunosan sa iyang namumutan,
Andaga pano kan pagkaherak nin kagurangnan. Andaga panokan pagkamarahayon nin kagurangnan. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa iyang pagkaherak. Ililigtas niya sinda sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon nin gutom. Andaga panokan pagkamarahayon nin kagurangnan. Ang satuyang kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang satuyang tabang asin kalasag. Mapasamuya lugod kagurangnan ang sa imong pagkaherak, mapasamuya ng mga naglalaom sa imo. Andaga panokan pagkamarahayon nin kagurangnan. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. An kagunangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamarawayan sa imong kagurangnan. Sa luwas harani sa lulubngan, yaon si Maria Magdalena, nagtatangis. Mantang nagtatangis, duminungaw sa lulubngan, as sinahiling ang duwang anghel, puti ang mga gubing. Nagtutukaw sa namugtakan kan bangkay ni Jesus. Saro sa pamayuhan, asin saro sa pamitisan. Hinapot siya ninda, babayi, ta daw ta nagtatangis ka. Si Maria nagsimbag, huli ta kinuha ninda an sa kong kagurangnan, asin day ko aram kun sa ininda dinara. Pakasabi kay ni nagsalingoy, asin nahiling si Jesus nakatindog. Alagad niya aram na si Jesus ito. Si Jesus naghapot, babayi, ta daw ta nagtatangis ka. Si Isay ani nahanap mo. Sa paghuna na siya an paratanom, si Maria nagsabi, kung ika po ang nagkuha sa iya, isabi mo sa ko kung sain mo dinara, takukuwaon ko siya. Si Jesus nagsabi sa iya, Maria. Si Maria nagatubang nga si nagsabi, Rabboni, but sabihon, Maestro. Si Jesus nagsabi sa iya, day mo ako pagdutan, huli ta day pa ako nagkakasakat sa sakong ama. Lakaw sabihon mo sa sakong mga tugang, ako masakat sa sakong ama, na yuman an sa indong ama. Sa sakong Diyos, na yuman an sa indong Diyos. Si Maria Magdalena naglakaw as nag-usip sa mga disipulos, nahiling ko ang kagurangnan, asin ang mga bagay na ini, sinabi niya sako. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na aga sa Ilocabos, mga tugang. Sa giraray, Happy Easter po sa Indo. Pinagpapadagos niya to ang istorya kan mga testigo kan pagkabuhay liwat. Kasuhapon, ang sa tuyang nadangog, itong manunungod sa plano kuta na kan mga halangkaw na padi, asin man kan mga Fariseo na i-disregard sa realidad kang resurrection. Ta sabi kan mga soldados, bigla na sa nangayang nawara sugadan duman sa pinapabantayan nindo sa muya. Kaya sabi kan mga chief priests and Pharisees, ang sabihon ngayon nindo, na susaindang mo sa iyang mga disipulos, kinua, dangan din nindo aram kunano ang ginibo duman sa bangkay. Babayadan mi ngaya kamo. Ngunyan na pagkaaga nadawog niya to, ang istorya naman manunungod, digdi kay Maria Magdalena. Asin kung tatawan niya to nin interpretation, nin masararom na interpretation ining
ebanghelyo na sa tuyang nadangog sa ining journey from darkness to light, from blindness to sight. Si Maria Magdalena nagduman sa lubngan, nagpaparahibi, siguro Biyernes pa sa nagpaparahibi na ini. Huwebes pa sa nangani, kag naaraman niya na naarestar ang sa iyang kagurangnan. Nagpaparahibi na, ninhulitan, namumutan niya si Yesu Kristo. Nagpaparahibi, ninhulit sa iyang paglaom, bigla na sa nang nawara. So pinagkakaagan niya nin hope, na sa paghiling niya iyo an makataling ka sa iya. So tawo na nag-ako kung si Isay siya, bigla na sanang unjustly na ginadan. So yaon siya digdi nagihibi, nagdungaw, duman sa lubngan, as inahiling niya ang duwang anghel. Duman pa sa nakuta na, nakigwa na siya nin inkling, nakigwa na siya nin idea that something greater is happening. Kaya tighapot nga na isya kang ng mga anghel niya, nagtatangis ka, anghel ini, kung kita makahiling siguro nin anghel, mawawaraan sa tuyang kamunduan, mawawaraan sa tuyang kung ano paman. It is something extraordinary. Dangan, kinauron niya pa, ining mga anghel na ini. Ta kinuangaya subangkay, pero may siyang yaon duman, kinua subangkay. Di kung ay arab kung sa indinara. Pakasabi kay ito nahiling niya giraray sa Yesu Kristo, pero dai niya namidbidan. Kuna niya para tanom. Sa giraray, something greater is happening, pero sa iyang focus, duman sa iyang grief. Duman sa fact, na nawara subangkay. Dangan sinabihan ni Jesus si Maria, kan sa iyang pangaran, Maria. Duman siya nagkaigwa, kaining enlightenment. Ini palan, maestro, Rabboni. Dangan igwang exchange, dahil mo ngayang pagduktan muna, tamasakat pa ako sa sakuyang Diyos na human and sa indong Diyos. Sa sakuyang Ama na sa induman na Ama. Dagan si Maria Magdalena, siguro nahiling na kung ano talaga ang nangyari, nagduman, nag-usip sa mga disipulos. And very ironic, ang sinabi digdi, ang sinurat ni San Juan, ang sinabi ni Maria sa mga disipulos, nahiling ko ang kagurangnan. Asin ang mga bagay na ini sinabi niya sako. Halik duman sa day pagkahiling, ang mensahe ni Maria Magdalena, nahiling ko ang kagurangnan. Halik duman sa day niya, sa day niya pagka-recognize kan mga pangyayari, ngunyan nahihiling niya na ang kagurangnan. And the process of this seeing is not based on the capability, on the ability of Mary Magdalene. That she now sees is a result of an encounter with the risen Christ. Kung dahi niya na enkwentro sa Yesu Kristo, dahi man siya matubod, anghel na ito. Day pagiraray siya nagtubod, inaputa siya niya, nagtatangis ka. Ang focus niya duman sa fact na nawara su lawas ni Kristo. It is also same with us. Nagaagi kita ki mga aldaw na pwede niya itong apudo ng mga Biyernes Santo, asin man mga Sabado Santo. Itong mga aldaw na mga Biyernes Santo, ito sa mga aldaw na nagsasakit, ito sa mga aldaw na garibaga grabean sa tuyang pinag-aagihan. Sa mga aldaw na Sabado Santo, iyo manini sa mga aldaw na garibaga aldaw na silensyuhon. Sa mga aldaw na garibaga dahil niya to o nagahapot kita, kung digwa pa baya na mas pa sa buhay na ini.
Well, Easter Sunday or the Easter experience is a response to this Good Friday and Holy Saturdays of our lives. Na itong mga pagsakit, itong mga paghapot niya to, ang kasimbagan, uni, an istorya kan pagkabuhay liwat. An istorya nin paglaom, an istorya na nagpapahiling sa satuya kan mga bagay-bagay taminsan wara kita nin kapasidad na maghiling sa kung ano talaga ang tunay na nangyayari unless magkaigwa kita nin enkwentro sa mahal na Diyos. Sa satuyang Santa Misa ngunyan, lugod, hagadon niya to mga tugang, na mangisiring man kita kay Maria Magdalena, na lugod we undergo this same process, ining hali sa diklom, pasiring sa liwanag, hali sa pagkabuta, pasiring sa paghiling. Tanganing mainkwentro niya to, mamidbidan, ang mahal na Diyos sa satuyang buhay. Amen. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang, mako malugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ara, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan namimibi kami, kay raking akua, ang mga dulot kan sa imong familia, tanganing sa tabang kan sa imong pagbantay, dahin mawara ang mga iwinaras, kundi makamtaninda ang mga balaog na daing sagkod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matanos, asin nakakaligtas, na ikakagurang na ni pagrukyaw sa kabos na panahon. At angani, mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo, ta siyang gayo ang tunay na kordero, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinumpag niya an sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga lagitno na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikanangadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sa kunda ikamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kidaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na manggadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayong kasagkoran, magomaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas, natugon na sin pinatuod kang Diyos no nakawalian, nang ahas kitang magsabi, amanya mo, nayaon sa langit, pabanalo ng ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muyang-muyan, asin patawadon kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nagkasala sa muya, asin hari kami pagdarasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Haray paghilinga, an sa mong mangkasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katurinongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you. Kan ginaban, Cordero kan Diyos, kahero. Na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, Cordero kan Diyos, kaheraki, kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, Cordero kan Diyos, awi kami, lin katuninong. Mga tugang, uyan, Cordero kang Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Tuman magkinawa ka sinugo ng Kristo sa buhay dahil sa koran. Para sa komunyon espiritual, dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamahan, hinanyuga kami, asin sa pagkabit kandanay na kapaladan, andaman mga puso kan sa imong familia, na tinatawan mo kan lubos na grasya kan bunyag. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning.